Baya pa oras kabalen. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap nganing Webis, August 28, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Kaya kata naman pakibaluan ng programa ng Soroptimis International o Pampanga, yung istorya ng Patricia Mamao. Pagselebran nganing taluing Domingo ning Agosto ing Soroptimist Week 2025. Abakatuki King Presidential Proclamation 1072. Apepaluwal inyang panahunang dating Presidente Fidel V. Ramos bilang pamagkilala king maragulayambag dareng Soroptimist king panyulong dareng kebabaynan king progreso ning komunidad at king pamamye mas masanting kalidad ning bie para kareng peka mamagkasakita sektor. King pamanimuna ning Soroptimist International of Pampanga o SI Pampanga kesala reng serye dareng aktibidad ang makatutok king edukasyon, kalikasan at empowerment dareng kebabaynan ang pong kayanakan. Dinitalye na lang dating President ng SI Pampanga at immediate past District Director West Central Luzon District ay Dancel Sorio reng programa para king selebrasyon. This week, we are celebrating the Soroptimist Week as recognized by the late President Fidel V. Ramos. So, lahat po ng mga Soroptimist, ikamingan po all over the Philippines is celebrating this event. So, this is a one-week celebration. Especially po, Kenny Pampanga, we are already 50 years in service. We just had our activity yesterday, empowering women from mind, body, and soul. Today and until tomorrow, meron po tayong Dream It, Be It program, Sindalan National High School. And then we will be celebrating the Mass. And the final and culminating activity will be a fun run. Yan pong August 31. So, takbo para sa mga kababaihan, takbo para sa kalikasan. So, this is one of our promotion and public awareness project na ikalat mi po ing organisasyon so that everyone can be aware. And if you are interested to join us, please don't hesitate to message us at our Facebook SI Pampanga page. Aktibo yay nga guman, king career mentoring for senior high school. Binidaya naman ang flagship project Adapt APNP. Nung nuka rin may buo yung PNP Women's Desk, amantabi ka rin kebabaynan at kayanakan. Kawani ka rin programa, pasibayo ng pepaganakan ng organisasyon ng kapag nasana niting educate, empower, ampong enable. Reng nga ligi magsilbing gabi king karelang balaw sa serbisyo para king mas inklusibo at mas progresibong komunidad. Soroptimist is one vehicle, one platform wherein we can channel our resources. Kasi we all know naman if we work together, better results will happen. So if we are 50 plus strong and then we all have our unique backgrounds and then more and more women will join, preferably younger kasi we need the power of the youth. We so believe in the new generation, their creativity, their line of thinking. It's something very different from what we know, and I think that's very empowering. Nung combine mo reta, ring various ages, various walks of life, as na po kasantingin maging resulta, uling metong in direction na lalawin tamo. Para ka rin Soroptimist, ing Soroptimist Week, mo simpleng selebrasyon. Nune metong yang kimot bilang pasalamat, pamakisan metong at malasakit. King balaw sa pamamye inspirasyon at pamagbayong biye para ka rin kebabaynan at kayanakan king mabilog ayato. Para king karagdagang impormasyon, malyaryang silipan at ilike ring social media pages at account ning Soroptimist International of Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanemang pakibaluan ng bibida ng Plaza Premium Lounge King Clark Airport, King Report ng Patricia Mamangon. Kung hanap nyo ay comfort before
take-off. May good news dito sa Clark International Airport. Ang Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter ay nagdaos ng kapihan inside the Plaza Premium Lounge, isang pay-per-use lounge na open for all travelers kahit anong airline o class of travel ka pa. For only 2,800 pesos for 2 hours, you get access to unlimited food, wine, Wi-Fi, charging outlets at relaxing spaces. May nursing room, wheelchair-friendly restrooms, at kung gusto ng extra comfort, available din ang shower at smoking rooms for a fee. This August marks the 3rd anniversary of Plaza Premium Lounge at CRK at may bago silang campaign, The Art of Travel. Dito, ni-reimagine ang iconic artworks gamit ang AI, highlighting lounge services, meet and greet at limousine options. It's great. I love this lounge. It's a big lounge. It's got really good food. It's got the coffee machine that works all the time. It's the people here are always great. They keep it really clean. It's immaculately clean. It's got all the facilities you want. So, yeah, I love this lounge. Ayon kay MJ Bumanglag, Marketing Assistant Manager, the goal is simple, gawing artistic at premium experience ang bawat airport moment. So the Art of Travel campaign seeks to transform our services into storytelling, each touch points inspired by iconic works of art and reimagined with modern technology. Through these AI-powered masterpieces that you could see behind me, we capture the essence of what travel feels like when you experience it with Plaza Premium Group. At dahil celebration ito, enjoy 30% off on your lounge stay until September 22, 2025. Located sa Terminal 2 departure area, open daily from 7 a.m. to 3 a.m. Plaza Premium Lounge is your perfect pre-flight spot para sa chill, recharge at konting indulgence bago bumiyahe. This is Patricia Mamangon on the spot. Metong kareng pakatutukan ni LGU ning Mabalacat City ing kabulasan nakwas ing reproductive health. Ay ning balita ng Ira Ignacio. Pamamiesaw pinansyal kareng 125 a benepisyaryo ing penimunan ni Mabalacat LGU bang pasik na nga ning serbisyong pang reproductive health a meganap king Dolores Covered Court anyang August 27. Bidinan lang 3,000 to 50,000 yung 25 residente king lalam ning sentrong aruga program depende kang karelang medical condition. Ining programa ngayon manampang yang saop kareng pasyente alalaban kareng sakit, antimoing breast, cervical lampo testicular cancer, polycystic ovarian syndrome o PCOS, ampo benign prostatic hyperplasia o BPH. Dinala na teenage mom naman na makiedad 10 hanggang 19 ing tinanggap 3,000 balang metong lalam ning Social Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children. Ining programa, emu kabud support ang pinansyaling bibyeno ne mami emu naman mensahi, saop ken pamag-aralan po kabiyayan ang po referral kareng aliwang serbisyo ning gobyerno. Agpang naman kang Mayor Geld Aquino, aprobado na kanuing kayang request king sanggunoy ang panglunsod, amidenan Memorandum of Agreement, kareng partnerships a hospital, diagnostic centers ang popuneraryo, bang makasawop kapamilat ng dareng guarantee letters. Ako po, Ira Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Atin pa mga paling balita kay pamagbalik ning News Force Pampanga. Denip
Nandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Formal yang pesinayan king Mega World king meto nga art exhibit ning paper quilling artist ay Kian Ginto ay ning istorya ng Patricia Mamang. Eya canvas, eya naman pintura, nune piraso ning papel, ape padurot, sinipit, at nirolyo hanggang maging meto nga obra. Iti, ingyato ng Kian Ginto, meto nga paper quilling artist, ibating San Fernando, Pampanga. August 26, 2025, pesinay niyang gintong papel exhibit ketiking Mega World Capital Town. 14 lang artworks, reng makadisplay, bawat metong kareti, ating daralang kwento, emosyon at kule. Gana-gana, ibat king simpleng papel. Balita po kasing quailing, may nibatan niya ken term na quail which is roll. Kasi po, dengan parts or dengan egan-ganang parts na po ing metong artwork, roll la halos. Ay tabali, before po mag-roll, sali pa mo pong board paper. Board paper na lang po rin gagamitan ko or cartolina, special paper, and such. Tapos po, i-cut la manually. Ayan. Tapos, ating kong gagamitan tool para mag-roll. Tapos po, ito magdikit-dikit na pong gakitang format ang metong subject. Hanggang may area pong makanya. From intricate patterns, ang gakareng obra na antimo mabye alulwal ibat king frame, akit ing tiyaga at creativity ng Kian. Para kaya, balang rinolyong papel ating makasalikot na mensahe. Pero yung po nga sabi ko, karetang yung professional or detang yung artist, i-continue yung pong i-pursuing dream nyo para maging artist. Kasi po ako po dahil kayong arts, mayari kong pamag-aral. Tapos po, makasahop na ako rin po financially kayong family ko.
Beyond aesthetics, burina namang kiyan na i-inspire na rin kayanakan na sumubok king bayong art forms at akit na andyang simpleng bagay kalupaning papel, malyaring gawang gintong obra. Akakita mo rin, Fernandinos, talented, no? From San Fernando to the art scene of Pampanga, Kian Ginto proves that passion, patience, and paper can tell stories worth unfolding. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilom ning 24 oras. Pabanten pa mo rin ng pag-asa ang low pressure area king kanluran ni kay katamong bansa. Taulingi kititi king 435 kilometers westing sa Angli Point, Cavite. Palwal naman, marugal pa mo rin ng chance ang maging bagyo king Lagyong Jacinto. Magdalaya mo ring uraning southwest monsoon o habagat king alialiwang parte ng bansa. Kabalen maging parti ka king pamagbalita keti king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaya kaming social media account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanin sa Blang Kapampangan. Ahil nyo lang nganing Webis, remekano pa istorya katiking probinsya. Yaku po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing balen, susuyo.